Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Chief Minister Puzoram thanga chuan Manipur a thil thleng mek chungchanga Mizoram atanga tangkhang ommek te hruai ho tura malak mek ani ati Karle tholenia chakma Autonomous District Council CIDC in Thanpuilo tura BJP candidate tha chungchanga MNF candidate chu police in man External Affairs Minister Dr. S. J. Shankar chuan firfi ka chet na chu ngai thiam thelo thil kongtin renga ti top tulani thuwa soi Nationalist Congress Party Core Committee thukhom chuan and President Sharad Pawar ban na chu an pomlo ti resolution siamin an pass Chief Minister Puzoram thanga chuan Manipur thil thleng mek chungchanga Mizoram atanga tangkhang ommek te hruai ho tura malak mek ani ti a Manipur state boina zong thuwa Manipur state boin chungchang thuwa Manipur omte cha unilovin thenom ram state zong omte Mizoram atanga omte Manipur chunga chengte zong in har sana na me lawan to ka chumi chu boy puin Mizoram sarkar puin abik takin Mizoram atanga Manipur omte har sana sukiang turin theito pin ma alak thua soya Union Home Minister Amit Shah te Manipur Chief Minister N Biren Singh ten in India in official level apo nasa takin tuna ma na me kaniati a an himna turin voitam tak in in ma anlak thule chuti laya an tum chu zirlai te abi ken infala tangkhang laklote anlo chho thena turin thona po char tara infala tanga hana chok turin an be meka ti thuai po an tum ti asoini dokana thil soil file thai lova mi puila mi puin kara boina alo chhuata ka si chuan hemi chingfel tur hian Manipur sarkar central sarkar po hian chaktaka ma anlak adu thule boina hi akal zel thati lo thu soya he boina wang hian abi kin Mizoram de batang mi te Churachan police hevela miten har sana chi sang tokin ele barkonga supply muna turbu fai ni emo 12 theilam ani emo thil dang ani emo har sana antok palangti an hau thu Chief Minister chon soyap chutiang har sana chu antok palani phot chuan thei to pin Mizoram atangin lo ngai tu apuya anla lu thina tur long event sak anin pe thu soini tang mi zon ha thak unaw te thei to pa an har sana tinreng boy puya sut puya a theang zel champion pui zel po an tum thu soya Manipur la mazo fa te po heng hi do kana chinfel the adu sak ber thu soya har san sang an to chuan the ang tokin amale a sarkar te hian puizel an tum thu soi bokani tang khang ten Aizawl an lo thlen nge thena turin man lak thule imphal lama mizo na thak tang khang te po Churachan pule chevel an chena mun him taka an thlen thena turin Manipur Chief Minister na satakin anor thu soi ani Puzoram thanga chuan Manipur boina kara Mizo tele zofa dangte boy puile ngai sakonga Mizoram chu tlan che da tumlawati a remna thena turle Mizo te an him na tur ba ka atul apianga atop thlengin thei to pan chu zel don ti asoya boina hmuna Mizo omte himna turin Manipur Chief Minister N Biren Singh soi puyati a Mizo te himzo ka anom thena turle him lova in ngai te in seng thena ven himna le an kalkonga escort petur angen na chu Manipur Chief Minister hen rem ti thu soini Puzoram thanga chuan Mizoram chuan meitei unaw te him takin an omati a meitei zinga Manipur hodu an omani chuan Manipur atanga Mizo te ron phur hon le tur thona an tho hove thina turin remrodna an siam ti soibok Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram himna be se ron kaldu anomani chuan sarkar in routing to ti a remna le mona thina turle Mizo harsna tok ta Mizoram sarkar chuan thei to pachu zel don ani atibok Civil Aviation Wing Principal Consultant Wing Commander Jelan Minglena chuan imfala zirlai le Mizo dang tang khangte hruai chuak tur hian Indigo Airlines an biak to thule tho theina anin dailo wangin tho thena charter tur an nelo thuana hrinina soya Aizawl le imfalin kara thona tho tir mek tu Alliance Air an biak mek thu soya hebaka hian sarkar chuan Indian Air Force te bia in mishing phuna thona lian man tur an dil mek bokni in asoi hetila hian MZP General Headquarters Aizawl chuan Manipur zo fa te harsana tok mek te tan be bur khondona Nimin kai MZP President Lal Nun Moe Pautu kai shoya MZP pisa thu khom chuan Manipur zo fa te Manipur boina wanga chia tok nuna chan chung tele hliam te tan ve bur khana rela ve bur khon khu hon na hi naktu niruk inrini chun dar som pania MZP pisa pui Aizawl manan tum thu da na chuan ta langani MZP chuan Manipur boina wanga zo fa te tana ve buran khon tur ahin do piangin an tho thena tura rom man siam an tum ani Karle tholenia chakma Autonomous District Council CIDC in Thanpuilo tura BJP candidate tha chungchanga MNF candidate chu police in an man he thil thang chungchanga hian vasei tang police station a thu boy zeluni a police chuan Amit Kumar chakma le a thian te ku thak tu
an chui chiang hala ku thak tu zinga tel nia hriat MNF official candidate Prema Ranjan Chakma chu Vasai Tlang police station man ngalin longkai lama phur chong ngalani nimin khan BJP party lam hian Lokhi Suri khuwa rally nein rengkasia lama an howa la chambang than khaten boina te naw an nei chu Puamit Kumar Chakma hian Vasai Tlang police station remna siam turin Lokhi Suri an kala chemin an lo sa ta athi tamai nia thu don ani Puamit Kumar Chakma ku thak ani rol hen abul hnaya Lokhiram Chakma Moi Chakma Subhas Chakma Bakra Joy Tridip Chakma le Santimoi ten kutan tuar boka chongte tamdoina enkol ni in damdoina thoktu ten soidanin Lokhiram Chakma kumsom thum panga chon alua liam tuarin adin hun athat lo de awangin mun puizok enkol turati ani Longka district Borsa Pu David lal thantlonga chuan chongte hi thutchila boina thanjui lo nan thei to ban chu meka borok du omlo thlengpal thei veng turin longtlai tangin police tir belani a chongte le rengkhasia bial lama po borok du omlo thleng omzui lo ani mi kutura thi ne soi Puamit Kumar Chakma hi rengkhasia constituency CIDC Pakwana Khan Congress Party atanga thantin ni in CAEM ni na alo chel to a CIDC thunung bra Congress atang boka thantin ni in atnuwa MNF azoma tuntumin thanlo tura hian rengkhasia biala BJP candidate ani voina Mizoram State Election Commission thritin a chuan rengkhasia biala in khan vote thak hi meni sompa sira bo saini dona returning officer point hemiatan hian voin ve khan thritin a chuat to a ni sompani khi chu tumte ming pe theinin hunung berani a atuk meni sompa thuma nomination lu te endik ani anga meni sompa sri jingdar sarle taidar kara vote thak ani anga vote ta te chuni sompa kuwa chiarani ang Mizoram Pradesh Congress Committee MPC season sarkar na anchel chuan old pension scheme chu kalpui le ngen tum thuan soi voina Aizawl press club tu thar thedar tu ten kom na MPC si thupong tu Dr. Len chunga chuan Congress party kumsang ni samni Pathum Assembly in thanpia chaknan chan chuan Mizoram sarkar na thok new pension scheme mangtu zongzong te tan old pension scheme an pek vector thu an soi to ni na soya Assembly budget season zona le chana atangalan danin January samni police ani samni Pathum thleng khan new pension scheme noya sarkar na thok mi sangko jani somser parokan oma NPS mangtu te paisa tho dole nana sarkarin kumsani somni pakhat inkara cheng viable se somli Pathum le noi somru pare chonga seng ani ti a kumsani somni pakhat somni pani inkara cheng viable se somli pali le noi somthum pakot chuang sengin kumsani somni Pathum inkara sarkar sum senza chu cheng viable se somli pakhat le noi somni Pathum chuang ani anti Dr. Lian chunga chuan new pension scheme sarkarin suma senso za chu tuna chuan kum khata cheng viable se somli panga velani ati a sarkar na thok lak vel apiangin kumtina pungzel dona Mizoram te anga state de theizok tan zolo hun om theidon ti sen Congress hun line sarkar na thok ngette hlo lak theilo om ngai lova sarkar na thok ten Congress sarkar noya ahun taka lon lak mai ba ka GP fund le bil sang hun re tak ti khota ya om ve ngai lo ni na soi MPC si thupong tu chuan national pension scheme tana kumtin cheng viable somni chuang sen angai ji hi sarkar tan po phuri tak atinga ti a hemi chok jang khan thatak chu all pension scheme alet le ani ti soin a chen sewa pun pha wakna tur tu na chuan om chuang lo ti a soi Dr. Len chunga chuan national pension scheme chu sarkar lai puin hnoya thok tam takin an du lo ti a sarkar lai pui point national pension scheme kalpui mek chu akhwale tuite thatla na bertura ennon turin finance secretary government of India ko isuna hnoya committee po April neruk sani somni Pathum khan adin hial ti soin sarkar lai pui hnoi po all pension scheme kan le levek lawang ti asoi thelo ti asoi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga ponani External Affairs Minister Dr. Chanchinthar chuan fir ka chena chungai thiam thelo thil kongtin renga ti top tulani thuwa soi voina Shanghai Cooperation Organization SCO Foreign Minister meeting goania hetwi soin Pujai Shankar chuan fir ka chena chon khovel alati boireng ti soin SCO te tan chon fir te do chu anti turma sani thuwa soya Pujai Shankar chuan fir ka chena chu SCO ram che vel ta na harsna thlan tu ani thu soin fir te do tura malak na chu apoimo masa berani ati fir te wanga ven himna lama harsna tamtak an to chu ngai jam cheni lo ti soi bokin fir ten sumle paya puina andon na kalkong sang te po ti to pangai ni ati Nationalist Congress Party NCP Core Committee to khom chuan President Sharad Pawar ban na chu an pomlo ti resolution siamin an pass NCP Core Committee chuan Pawar chu an party hruai na chunjom turin nge na tun hnai Sharad Pawar an party president ina chosna tumthua pona wangin tukin khan president thar tur nge to hian NCP Core Committee hem thu khoma he hunan NCP hruai tu Ajit Pawar le Supre Sule te pontela member sombret omna
core committee hian Praful Patel Sunil Tatkari Jain Patil Chagan Bujmal le Dilip Walsi Patil tepo antel ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram thanga chuan Manipur thil thleng mek chungchanga Mizoram atanga tangkhang om mek te hruai ho tura malak mek ani ati Karle thole ania chakma autonomous district council in Khanpui om tura BJP candidate tha chungchanga MNF candidate chu police in an man External Affairs Minister Dr. S.J. Shankar chuan firfika chena chu ngai thiam thelo thil kongtin renga ti top tulani ati Nationalist Congress Party Core Committee to khom chuan an party president Sharat Pawar ban chu an pomlo ti resolution siam in an pass chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chuani